Hello beautiful people, this is Bless TV. I go by the name of Chichamachya. Ni wa mwanya wa Sport Zone cyangwa se Breed Sport Zone. Rero rika mihuta cyane nje ku nkuru y'ibyishimo z'Abanyarwanda. Ikipe yacu ya basketball imaze kwisasira ikipe ya Angola muri AFCON Basketball League cyangwa se Shano Nyafrika rya basketball, aho bamaze kwitsinda amanota 73 kuri 63. Akaba ari umukino wari wishiraniro Rwanda rwatanye rutsindwa muri rushanwa rwonyarutsindwa ni match rutsinda izindi ebyiri zikurikiranya. Rero u Rwanda rwa basket rwose kwa ruhesheje ishema Abanyarwanda rukatisha tike yo gukina semi finals. Rero u Rwanda rwa basket kuba rwaratangiye nabi ntago byabaciye intege, ahubwo bagiye bigiraho bagenda bakora icyo bita gukurira mwirushanwa kuko nk'ubu nta waruzi ko bari butsinde Angola bagakatisha tike yo gukina semi finals. Ni ibintu abantu bacyumvishaga, ni ibintu bitunguye abantu, ni ibintu nyine nawe uri kuva amatwi yawe kumva ko biragutunguye ukavuga ni wow, turabizi Angola muri Afrika ni igihugu gikomeye muri basketball, ariko Abanyarwanda ngaba Ntore Habimana bagiye bakora akazi gakomeye. Umunyarwanda Robin Williams w'umuzungu cyase ufite uruhu rwera wambara nimero 6 nshobozwa n'umukiza Jean-Jacques Wilson bagiye bakora akazi gakomeye cyane. Bampoyo Axel ba Kenny Gasana Harb, abakinnyi bakomeye bagiye bakora uko bashoboye kugira ngo baze kwimana u Rwanda. Rero bikaba birangiye babigezeho bakatije semi finals, nyine kujya gukina semi finals. Tubategereje hariya ko bazaduheshe ishema mu ruhando rwa basketball nyafrika. And my name is Chichamachya, of course. Rero reka duhure ejo mu gitondo no ku mugoroba tubagezaho izindi sport updates ziba zigezeho uwo mwanya. Mukomeze mukore like, share and subscribe. See you.